Byiza ku bakunzi bacu dema kudukurikira tubaha ikaze mu makuru yacu agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Rwamagana turavuga ko umugore ugiye gushyingurwa bamukuye ku irimbi bivugwa ko yazutse. Ntabwo nkurana na Rusesabagina ntibizigera binabaho. Senateri Habineza ku bamushinja umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Umugore wa Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran yapfuye. Tubaha ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Turaje duhera ku nkuru ya mbere. Rwamagana umugore wari ugiye gushyingurwa bamukuye ku irimbi bivuga ko yazutse. Ni kuri wa kabiri tariki 3 Werurwe 2026 hagana saa 8 mu murenge wa Gishari umvikanye amakuru avuga ko umugore bari bagiye gushyingura ku irimbi riri mu kagari ka Kinyinya mu murenge wa Gishari yazutse, ndetse bahamagara imbangukiragutabara imujyana mu bitaro. Amakuru kuri Times zikesha abatuye mu murenge wa Gishari ivuga ko umugore ufite imyaka 36 ajyanywe mu mbangukiragutabara bizwe ko yazutse, ariko yagezwa ku bitaro bya Rwamagana akongera agapfa. Mu gihe hari abandi baturage bavuga ko umugore bari bagiye kumushyingura akiri muzima. Ubwo imbangukiragutabara yajyanaga uwo mugore bari bagiye gushyingura, abaturage bavuga ko yazutse bagiye kumushyira mu mva, ariko umusaza we yasabye ko mbere yo gushyingura umuvandimwe bagomba gupfundura isanduku akamusezera. Nyuma yo kuyipfundura avuga ko yasanze ari muzima. Umwe mu baturage yagize ati "Ni ubwa mbere tubonye umuntu apfa akazuka. Umuntu ejo bamubitse saa 9 za mu gitondo bakoresha isanduku, umuntu ari umupfu. Twararanye mu nzu, twaraye ku kiriyo buracya. Abantu bariyegeranya batangiye umurimo wo kujya kumushyingura. Saa 8 zigeze tumanuye umurambo tugeze ku irimbi, umusaza washaka gusezera kuri mushiki we nibwo bavuze ko yazutse." Undi muturage yagize ati "Wamamagaye ambwiye ko yazukiye ku irimbi ariko yapfuye ejo saa 9. Kuba yarapfuye ejo akaba azutse natwe nicyo kintu gidutangaje." Hari umuturage wabwiye ko leta yemuze ko uwo mugore yagaragaraga nk'ugifite ubuzima ku buryo baketse ko yapfuye atarapfa. Umuyobozi w'ibitaro byigisha ku rwego rwa kabiri rwa Rwamagana Dr Shizirungu Placide aganira na Kweli Times yavuze ko umuntu wapfiriye atari kwa muganga ibijyanye n'urupfu rwe biba bigoye kubivugaho, ariko anavuga ko umuganga ari ugomba kwemeza umuntu yapfuye mu gihe hariho gushidikanya ku rupfu rwe. Yagize ati "Ntabwo nakemeza ibintu by'umuntu nasuzumye, ariko bishobora kugira impamvu nyinshi zibitera. Ntabwo navuga ngo byari bimeze kujya." Mu gihugu bwa Gihanga urupfu rw'umuntu rwemeza na muganga ubifitiye ububasha. Igihe yapfiriye atari kwa muganga biragoye kugira icyo tubivugaho, kereka iyo yagiye kwa muganga bikemezwa. Uko biri kose igihe umuntu ashidikanya ku muntu yapfuye bakwiye kubaza abaganga bakaba bamugira inama. Amakuru avuga ko uwo mugore yageze kwa muganga agahita apfa, mu gihe abaturage bavuga ko yazutse kubera igitangaza. Twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishari Ntwari Emmanuel ntibyadukundira. Igihe hamenyekanye andi makuru ku rupfu rw'uwo mugore tuzayabagezaho ubutaha. Ntabwo nkurana na Rusesabagina ntibizigera binabaho. Senateri Habineza ku bamushinja umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Senateri Dr Frank Habineza akaba n'umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda yanyomoje abatangaje ko haba hari imikoranire ifitanye na Paul Rusesabagina na Padiri Nahimana Thomas igamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Aya makuru ashinja Dr Frank Habineza yatambutse ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuri konti yiswe Africans. Ubutumwa bwashyizwe hanze buvuga ko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari guhurira muri Amerika mu gihugu bw'ibanga hagamijwe gushinga umutwe w'inyeshyamba uzatera u Rwanda unyuze muri Uganda n'u Burundi. Ubutumwa bwahitijwe n'ifoto ya Dr Frank Habineza usanzwe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda, ari hagati ya Paul Rusesabagina na Padiri Nahimana bombi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. N'amafoto yagereranijwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu kiganiro na Igihe, Senateri Habineza yamaganye ibyatangajwe ashimangira ko atumva neza babikoze icyo bagamije. Ati "Twe politiki yacu irasobanutse, ntabwo dukorana n'imitwe y'iterabwoba, ntabwo tujya muri gahunda z'urugomo n'ubugizi bwa nabi cyangwa se iz'abantu bashaka guhindura ubutegetsi bakoresheje intwaro. Ni ibintu nemera kandi n'ishyaka ryanjye ntabwo ndibyemera, ariko ababikoze kugira ngo baheshe ibintu byabo agaciro baba bagomba kuvuga ngo abantu bo hanze buriya abantu bashobora kutabitaho, reka dushyiremo umuntu wo mu gihugu." Abantu bavuga ati "Byakomeye." Yakomeje avuga ko ibyavuzwe byangiza izina rye cyane ko politike ye ntaho ihuriye n'iya Rusesabagina na Nahimana. Ati "Yego hari byangirika, ifoto yanjye kwishyira hamwe n'umuntu wakatiwe n'inkiko nubwo yahawe imbabazi, ubwo ndavuga Rusesabagina, kuvuga ngo ndakorana n'umuntu nk'uwo kuko ibyo ari byo byose imbabazi yahawe ntabwo zakuyeho ibyaha yakoze. Urumva ko kunshyira hamwe n'umunyabyaha ntabwo ari ibintu nakwishimira. Na Padiri Nahimana ibyo akora birazwi, ntabwo nakwishimira ko ifoto yanjye ijya hamwe n'izo noneho bakayishyira no hagati yabo. Ntabwo ari ibintu byiza, ababikoze bafite umugambi mubi cyane, turabyamaganira kure." Senateri Habineza yashimangiye ko nta mikoranire yigeze agirana na Rusesabagina ndetse nta n'iyo ateganya.
ati no kubirahira nabirahira ko nta mikoranire twigeze tugirana na Paul Rusesabagina na Padiri Thomas Nahimana niyo mitwe yabo ya MLCD cyangwa FLN nta mikoranire nimwe twigeze tugirana na niyo duteganya kuzagirana kubera ko politike yacu ihabanye cyane n'iyabo. Twe duharanira gukora politike y'amahoro tukitabira amatora tukayatsinda cyangwa tukayatsindwa niyo gahunda yacu. Yavuze ko batanga gahunda yabo mu buryo bw'ibiganiro no mu buryo bw'amahoro. Ntabwo dushyigikiye gahunda iyo ari yo yose ijyanye no gukoresha intwaro mu gukuraho ubutegetsi cyangwa kudeta. Gukoresha abasirikare ngo bakureho ubutegetsi ntabwo tubyemera, ntabwo tubishyigikiye, nubwo tuzabishyigikira n'ikindi gihe bihabanye n'amahame yacu ari ku rwego rw'u Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Rusesabagina na Nahimana, Senateri Habineza yashinjwe gukorana nabo ni bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije mu iterabwoba. Rusesabagina we yanahamijwe ibyaha by'iterabwoba ndetse akatirwa n'inkiko ariko nyuma aza gufungurwa ku bw'imbabazi hawe n'umukuru w'igihugu. Umugore wa Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran yapfuye. Umugore wa Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran yapfuye azize ibikomere yatewe n'ibisasu byashwe mu gitero cyapfiriyemo umugabo we. Mu ijoro ryo kuwa kabiri Werurwe 2026 nibwo televiziyo ya Iran yatangaje amakuru y'urupfu rw'umugabo Ali Khamenei. Televiziyo yavuze ko Mansour Khashoggi wari ufite imyaka 78 yakomerekejwe bikomeye n'ibitero Amerika na Israel byagabye ku rugo rwe kwa 28 Gashyantare 2026 bigahitana umugabo we. Mansour Khashoggi yahise ajya muri koma kugeza yitabye Imana. Intambara yangashije Amerika na Iran yatangiye mu mpera z'iki cyumweru gishize ndetse yatangiye gukwira mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Iran ivuga ko bikorana na Amerika. Uyu mugore wa Ali Khamenei bari bakingiranye mu 1964. Tugeze ku musozo w'aya makuru, nshimiye twabanye gukomeza kugira amahoro n'imigisha. Duhure ubutaha. Gendi Ish Robert.